guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Eka di channel Sunda Japan TV. Dan di video kali ini saya mau jalan-jalan ke Hirakata Park. Jadi kayak Dupan gitu, mini Dupan kayaknya. Sekarang saya lagi naik taksi nih, mau ke Eki dulu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke guys, jadi udah beli tiketnya tadi. Aduh, lupa nggak kerekam. Ini harganya 5.000. Harganya 5.100 buat seorang otona, buat dewasa. Terus juga ah, sebenarnya gue suka. Jadi ini harga 5.100 tuh buat naik semua wahana katanya, kecuali yang lagi perbaikan. Tapi sekarang belum mau masuk, mau nyari makan dulu katanya si Kanta belum makan. Oke, ikutin terus. Doke lihat, sebelum naik ke wahana pada makan dulu. Saya mah masih kenyang tadi makan ayam. Amai no? Amai? Wakaran. Ini. Selamat menikmati. Saya mah nunggu. Tamago ga amai. Udah datang nih. Ini saya mah nggak makan tapi makan ini. Sama lunch. Deka ya nih. Sama lunch mau nggak patah tuh. Kawaii. Oh, oishishou. Amai. Oke guys, sekarang kita masuk. Ada bunga matahari guys. Atsui kana. Jadi ini kayak mini Dupan gitu guys. Nani noritai? Jet coaster? Zenbu noritai yo. Zenbu noru ka. Cicciai子のやつ。ちっちゃいの。ちっちゃいのはいいよ。Kan lumayan banyak guys wahana-wahananya. Hai bre. Kodomo poi ya nih. Takoyaki aru yo. Ah, takosen aru yo. Takosen? Mau ippai ya nih. Ippai yo. Puru,これこっちは。まだ暑いね。もうちょいかな。あの白いのに乗りたいな。乗ろっか。暑いけど。Ini apa? Cuci mata. Do kara? Doっちからですか？多分あっちな気がする。知らない。めっちゃ暑いよ。
Jadi ini guys, tuh ada anting-anting kalau di Kitamaya di depan. Ada jet coaster. Wow. Konnichiwa, 何名様ですか？ Ah, 3円。何名様、高いところから落ちて水濡れますが大丈夫ですか？あ、大丈夫。ありがとうございます。濡れるよ。Jadi sekarang kita naik ini nih. Apa namanya? Nggak tahu, lupa lagi. Nureru yo. Bica-bica ni nari kara. Konnichiwa. 3人で。はい。一番前に座るお客様どなたでしょうか。2番目のお客様。はい。 3番目でよ。はい。あ、3人で乗れる3人の乗れるやん。ね。 4人で乗れるやん。あ、じゃあ僕は一番前。はい、どうぞ。青い黄色、黄色でもいい。黄色？じゃあ黄色、青い。あ、すいません。頭を見上げといてもらって。はい。Apa ya kalau di depan tuh itu namanya? Jadi yang ada air-airnya gitu loh guys. Hai. Hai. Kakeru ya? Atsui. 行ったことある？行ったことないよ。ないよ。外だけ。そうだね。ジュラシックパーク。ジュラシックパーク。入る。こういう感じのがある。うんうんうん。うわ、熱っ。おお。まあそれぐらいまだマシよ。ジュラシックパークはめちゃめちゃなる。めちゃめちゃめちゃ。そうか。全部やばい。前乗ったらもう一緒にしよう。場所によってあんま変わらない。じゃあ今度は USJ に行こう。うん。ああ。いくら？でかい。いくらですか？1万円しないぐらい。1万円よね。まあまあ今から貯金するわ。いっぱい行くならもう年パス買った方がいい。年パス？ああ。3万ぐらい。3万。3万ぐらい。まあめっちゃかかるね。高い。からまあ1年。疲れないな。おお。まあ長浜から遠いか。panas guys. 熱い。暑いな。マジ。熱いよ。熱い。止まる？死んじゃうよ。死んじゃうよ。今天国向かってる。高いね。暑いね。暑い。おい、今からやろう。はい。はい。はい。はい。やばいやばい。おお。
よ。まだよ。まだよ。まだよ。やばいやばいこれ。こっちからよ。こっちから落ちるよ。うわー。うわー。うわやばいやばいやばい。うわー。あー。危ない。危ない。あー。うわ。うわ。懐かしいよ。お久しぶりよ。この感じ。久しぶり。うわ痛い痛い痛い。お早い早いよ。面白いな。うわうわまたが痛い。Tuh kayak gini kondisinya. Kita naik ban panas. Kita mau naik ini kayaknya selanjutnya. Naik ini nih. Furui Jet Costa. Ini kan bisa. Terus diputerin lah. Tuh, ganti bisa diputar-putar. Ah, sisi. Laukan. Oh, atuh parah lauknya beureun. Aya laukan mah. Parah sih. Salah kabeh aing mah. Salah tempat eh. Oh. Mada yo. Nabrak biasa. Aing mah rasanya banget kan. Nice. Oh, dari itu muter nih. Gimana? Sayur gitu. Baik ya. Wow. Wow. Nanjak re. Ini barang anak kecil guys. Karena sih. Pemandangannya guys bagus banget. Oh, atse. Ini guys, jadi gini. Tidak kata apa tuh. Woi, hai yo. Hai. Oh. Iya, tutup naik. Asap tak. Kecil. Harus kata.
Sayang banget, guys, nggak bisa direkam di itunya di atasnya. Aduh. Maji de ichiban tashikata kore. 乗ってきてもいいよ。ああ、どうぞどうぞ。いやもう十分。十分。あれはルルーって気持ち悪いやつ。ああ、まああれはこっちの2番目。 2番目。うん。こっちが一番。はい。楽しかった。は楽しかったね。あ。次はどこ行く？カラオケ行くか？カラオケ行こうか。いいよ。バニーガールはだから高い店行かないと会えないよ。リアルバニーガール。でも USJ のハロウィン行ったらバニーガールいっぱい。 Jadi gitu aja perjalanan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, komen juga. Aduh, benar-benar seru. Jadi silahkan kalian yang ada liburan coba ke Hiratapak. Selain dari USJ kan pasti penuh banget gitu. Kalau di sini masih yoyo lah, masih apa namanya? Masih senggang gitu, nggak terlalu penuh. Jadi gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan mata nih, bye bye.